Konsa jamgun chimbon chok tikche je gondam charnang jerzon zamlang yat khag mangpu zknanga si shun lobso glamlig lakhtar nang yo pajin jagar himachal ngabdig nang ayang shun lobso glamlig te lakhtar nang jem bag kure terang chedap chigni wag chiwa nyeshig nyama himachal ngabdig shirgli kontang taga nang shing Piramal foundation niga ware choyig zgjak songla skap ter choyig lam santak ko per phemkhan himachal ngabdig shirgli khong tong che rakesh kamwar lagtang garden poptang tong che churcha pa sertan samjablag Emori yiftsiglग lobching gergepsi lobzang Tenzin negi lagchi phebyo pagasar Himachal ngabdig shirig tongche rakesh kamar lagne si shion lobso lagtar chim jongjir kongsam chokor gompa bjerzong chaga lochong tsuchtsu agche tsuchchi yong landro ama zangpo bjechchig yongjig reba nang yopa sarto nangdag in this process, and I'm sure it will make us all a better human being. And si shion lobso tablam nang shamsi da yarab zangchu dambag ndro ama zangpo zgyong tabda pantsin derwan zantang nyamrib da sarto ko samlung khortang rgakshugni samlung khorbag tapsar so chang man ndro ami bjersi korto ko tangni yung yopi ndana zangchu koran tang labda pa cham mambar lobchig da girgen phamada che chukchi chachang lap chadang domje dambag limchar zg jidni phantuk jong yotav nga chu chang man ndro ama zangpo bjerchig tamjerjer phantuk yung ngikhtan rechi jerjona gadag chang Session was the Kamunchiki, Monshe, that Chiksochi chatted to Tamba, and it's a Kamuchi that Chikala Chikanane, that Develo took your dance now at the Himachal Shuvate, and Himachal at the Nalola, that Chik Mosachoki, Monshe get Chishet that she that is Chulumate Besanchi chatted. Himachal Kilota Samana Latachi Joina, and it's a Himachal ke meman la himai na re ta kyang chi ke ta chik thonet chik sore masuna te chadu wa re chatan de emri thurun lobta net cha sha ina ang chu shira ga bu chung song ta le Himachal ke chik si shen lo so de anet lobta yong zo la ta na ke she na wa de shira ga bu chung song really important not only for Piramal Foundation and Government of Himachal Pradesh, but I think it's very important for the children of Himachal Pradesh who will. Choying the Himachal ngabde jongtsam mabza da mixer ngabde ga chagatsu kongsam chokor gompa bjerzong chetsog da semnyong ga zangchu ko togol hobjong nang tapar chakhwate hachang kwerchin yemba da nga chu tepcha khangnguni tapshi yotsad tonni Himachal ngabde ga nang girgen kan lasi shin lobsog labjem chatap ka jongdar khate kongsam chokon cheyon Himachal ngabde ga tongseb thamchal la chab tapar shang yemba jerjona gadag raman jagar Himachal ngabde ga lobta khang chigcha thamba ga nang si shin lobsog lamlig te ngus lakhtar nang je yemba tang zamlang yetuk khag dunch tondan hak nang si shin lobsog lamlig te lakhtar ngus nang jambag nirkap chigri jigar daram salan esharang wang longching khang sarang ko palo be danyam par shogdug nang phan lekmon yigayen